Da ste ljudi, mi ćemo danas igrati Minecraft, a danas ću vam pokazati u Minecraftu kako da napravite trambolinu. Bit će vam potrebno crna vuna, narandžasta vuna, komandni blok, njega ćete ovako dobiti. Kosa crta, jiv, razmak, stisnete tab, opet razmak, 1, 3, 7. Znači ste vidjeli. Sad, ovako. Stisnemo i stisnemo. Stavimo ovdje crnu vunu. Treba da nam bude razmak 3 bloka. 1, 2, 3. Sad ovo sve lijepo spojite. Ovdje će biti rupa, ali neće više. Ovdje ovako popunite narandžastom vunom. Možete bilo koju vunu. Stavite ovdje komandni blok. Ovdje narandžasta vuna. I ovdje potisna ploča. I onda ovdje ovako, stani. Onda ovdje stavite ove stepence kao da možete se popniti ili poskočite u oblike. Kucate sad u komandni blok F, C, T, a da, prije toga kosa crta, razmak 8, razmak 120 i stisnete ovdje gotovo. Sad ćemo da provjerimo da nam sve to lijepo radi. Wow. Gledajte kakvi si brzo. Vidite koliko možete skočiti. Vidite da ne bi opet skočio. To je to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem klipu.